Ai tsutsumeleni eMbhekwana ne laha hi nga ta bula na Mukhanselara hi bula na bona hi mhaka loko hi ta va hi bule na muyingiseri la va tivitane Mandlakazi va ku va vulerisa hi timhaka ta matholele ya projeke leyi nga koho hi ndlela yaleyo. Se Mukhanselara va yime ku longa ku lava ta bula na hina va ta hi byela kahle ka swi fambisa ku yini ku projeke leyi ta sungula njhani ku ya amahlweni hi ndlela yoleyo. Se ni tshemba ku na wehe u yime ku longa ku lava ta twa ku swi fambisa ku yini na le ka masipala wan'we hi le ku teni tata hi tiyimiserile ku famba na n'wina hi famba na n'wina tanihi rixaka hi pfunana hi lemukisana hi dyondzisana hi ndlela yoleyo. Va yime ku longa Mukhanselara Ngobeni kusuka ka masipala wa Greater Tzaneen. Loko swi lava meyara hi ta ya na le ka meyara kambe sweswi hi ha ri ka Mukhanselara hi twa ku vo va ri yini kambe sweswi ni ta ri teka riqingho ra vona ni bula na vona endzhaku ka leswi. Nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula. Na khalanga Phet Mathebula. Imani yamkela Khansela Ngobeni Mlamsa. Tata Buthat. Minjani? Ena hi hlayiseke ngopfu na moya wu ba kahle. Patu leri hi nga tshama hi vulavula hi rona ku ndleka yini ku fika sweswi? Tata na Phet khalanga i ku loko no vulavula mi nga swi tshembanga ku no hemba. Loko mo mi ya ta hi ko patra ko leri ya hi ya ze hi vulavula hi ro mina n'we a ni ri. Inga ku famba a xikontirini. Wo reta kunene ma. Or ri tshamisekile ri lunghisiwile. Ri tshamisekile ri lunghisiwile a ku ha ri na problem aka rona. Okay. Se sweswiwani ku na xiphiqo xa ku se ku na project leyi nga koho yi ndlaku ku mi tshukiselana mahlo kumbe vaaki va tshukiselana mahlo hi hlamuseleni nyana katsongo hi project leyi nga koho sweswiwani na koho xiphiqo xi ri yini hi yona? Tata na Phet khalanga ni rhandza ku mu amukela ngopfu na vayingiseri hinkwavo lava va nga koho. Project ya patu yi koho i ntiyiso ende lexi xi nga koho i timhaka ta ku loko va vulavula hi timhaka ta project yi tini a mugangeni laha ni nga tshama hansi ni tivisa varhangeri va muganga stakeholders hinkwavo ivi hi tlhela futhi ku ya ta na yehe mukontraktara hi n'wi komba ene ivi ku tlhela futhi meyara va ta kota ku addressa community leswi project yi nga ta kota ku yi fambisa xiswona. So lexi mina ni xi tivaka ngopfu i ku hileswaku aka loko ku ta va hete ntirho wolowe ku ve na social facilitator loyi a nga hlawuriwa na PLC leyi nga hlawuriwa leyi nga yoho a yi fambisa timhaka ta matholele. Ende mina aka timhaka ta part ya matholele a ni kumekanga ni va ni ri kona a kusuhani because ni tiva ku panele yi koho. Ku na chairperson wa PLC and then na committee ya PLC leyi nga hlawuriwa in front of munhu un'wana na un'wana a mugangeni va ku lavawa hi vona va nga ta tirha na timhaka ta matholele. So after loko va ta va va thorini ku hume mhaka ya ku ku na ti-allegation ta ku ku na vanhu van'wana a va thoriwangi kahle laha and then mina va nga byela se mina ni ku no n'wina mi nga na complain fambani mi ya hlangana na PLC na social facilitator because hi vo ava facilitator this project yi kota ku yi rana kahle. So and then ni lo hlamala na loko ni twa timhaka ta ku maybe ku na meeting a Dynamos mi ta swi tiva ku hina makhanselara hi tirha hi protocol ya mfumo lowu nga koho wa hina wa Republic of South Africa. Loko president a vulavurini a ku no a ku fanelangi ku va na ti-gatherings during this Easter season because swi nga promota ku ri no xitsongwatsongwa lexi nga koho xi khoma vanhu. Se mina a ni nga ta swi kota ku ni vitana vanhu hi mhaka problem yo fana leyo because lava va fanele ku solve problem ya PLC na social facilitator. Ku ve problem leya sweswi namuntlha yi le ka xiyimo xa njhani? Vanhu lava va nga hlawuriwa Dynamos ku ya hi laha va hlamurisiwe swona khaleni kusuka ka matiko va ha ri voho va lava nga thoriwa? Hi lero ka ri voho lava va nga thoriwa vanhu lavaya a ku na nchumu lexi xi nga cinca aka swoho ko va na
mhaka ya ku voho Mukhanselara nkarhi wun'wana swi nga endleka va nga swi twisisi swin'wana swilo mara swi kahle ku ri loko ku ri ku ri na swin'wana leswi i nga swi twisiseki ringeta ku consulta varhangeri i ta kota ku kuma information ya kahle ku hi ta kota ku famba swin'we se voho va na recruitment ya ku va vitana community va yisa a dynamos va ya vulavula swilo swa voho without knowledge ya tindhuna na stakeholders like Sanko and then at all general council at the whole va nga swi tivi kambe lexi xi nga hlamarisa tolo loko hi ta va hi twe vulavula ra wa veri vanhu lava nga thoriwa na lava va yaku ku tirheni a va ha vulavurisani mi le ku tekeni vanhu ku ya hi ku ve le ka structure xa a hi nge for example i ve le ka CPF mi teka vona loko ku ri ku va hakerisa tibuku mi teka vona se swi vula ku lava va nga hakeriseki tibuku va nge vi na chance ya ku tirha ka tiproject ta vaaki hi ku n'wehe mi languta ntsena lava nga ka structure i ntiyisi mhaka leyi hi ntiyiso sweswo leswi a hi languti lava nga ka structure ntsene hi languta na community lava va tirhaka va hetelela va nga benefiti nchumu se hi hambi ku ri meyara va swi vulavurini sweswo leswi amahlweni ka ntshungu ku ri no vanhu lava tirhelaka muganga mi fanele mi va languta na vona ku ri va kota ku benefita something kwala ka project leyi yi taku yi nga koho hikokwalaho ka yini swi fanele swi va tani hi ku a ni ngo ku tirhela muganga i ku tirhela muganga hi ku tsakela ka mina kambe loko se hi ya ko ya va na projeke ivi mi ku mi teka vona se hinkwenu hi fanele hi ya tirhela muganga hi swo mbulaka so ku hi ta kota ku loko hi va na tiproject hi ta kota ku nghena a hinkwavo vanhu va nga fari ku siya hi nomboro ya ku ri nomu contractor i lava vanhu vangani so kota ku mi va hlawurisa ku yini va hlawuriwa hi PLC na social facilitator ni vula so va va hlawurisa ku yini va va hlawule hi ti-IDs ta voho kwale dynamos laha ku nga fika stakeholders va vulavula then ivi ke ndhuna yin'wana na yin'wanyana neri yi yima yi kota ku yi thosisa vanhu va voho hi mapasi ku ri swi kota ku swi famba kahle munhu a nga ri no mina va tekeliwa va tekeliwa swi nga ri swona swi completely kambe ku na vumbhoni byin'wana ni nga na byona laha bya ku vanhu lava va thoriwaku van'wani a ku thoriwi swi helela kalaka ku thoriwa vaaki miri ku fanele ku benefita vanhu lava va nga ka BEC kumbe lava nga ka BEC va nyikaku ti-instructions ya ku benefita vamani hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na swa tipolitiki loko swi kha swi fanele ku thoriwa vanhu va tiko va muganga yimani ni vula leswi khalanga ane yes vanhu va lava va vulavula ku voho va ti-leadera ane they were not part of that issue and a va nga ri kona kusuhani na mina as a councillor I was not there aka loko ku ta va ku hlawuriwe vanhu valava so that's why hi ku no panele leyi nga kona loko hi yoho yi nga kota ku tirha ntirho lowu ya ku ri swilo swi kota ku swi ta famba kahle that's why mi vone timhaka ta leadership byi nga tirhi laha because mina as a councillor ni yimele muganga hinkwawo a ni hlawuri ku na mani or ku na mani ni yimele muganga mina as a whole ku ri no swi kota ku swi famba kahle and you see what I want to tell you something hi leswi ane loko va ta va na complain yo karhi ni te fambani mi ya vonana na TLO chairperson of TLO kona na social facilitator i koho ku ta kota ku voniwa ku ku yisa mahlweni ku yiwa njhani and secondly yimani ta mi komba leswi already list sweswi yi fambini ya ka social facilitator va yi submitini aka mucontractora aka vanhu lava faneleke va ta tirha laha aka project leyiwa ene vanhu lava hi vo va lava va nga hlawuriwa kwele a Dynamos hi vo va lava nga hlawuriwa Dynamos se ni byeleni hi timhaka letiya ta mi n'wi vitana yini kambe luya i CLO laha a ku fanele ku nghena vanomsa na yini ku ndeka yini kona a ku na nchumu lexi endlekaka hi khalanga montisaka anile CLO loyi a nga achieve ku va CLO a ni lo tsala application you know hi n'wi amukerini a ni ri i munhu wa community imani CLO Itledias Manaso yo nga CLO so se luya un'wana a vuriwa tolo a ku ri ku ndeka yini hi wini loyi ya loyi un'wana a vuriwa ku hi a fanele a ve CLO ku nga ri loyi wani maha ku n'wi vula ku hi vito a hi swona sweswo hawa ene yimani ta mi byela ku
loko ku interviewa CNO mani yelwe a vulavula laya a nga ri kona yena mina ni nga ri kona ani so how can you nga vona problem kwalano a ku na problem ko timhaka ta ku ti-issues ta munhu na ku va a nga twisisi ku xana ke ni vufambisi byi fambisiwa njhani a nga twisisi loko ku ri kwalomu o twisisa sweswoleswo a ku nga ta va na problem leyi nga kona la ene xin'wana lexi nga ni karata na lexi nga karata ndyangu wa mehe timhaka va vulavula timhaka ta ku huma handle leti to ka ti nga yelenangi na ntirho mara siva ra n'wina leswiya swin'wana mi ta vulavula i siva ra n'wina mina ni va khalimeli tolo ku sweswo hi nga ngheni ka swona hi swona kambe i siva ra n'wina ni themba mi ta vulavula mo ni khomela tani ni teka un'wana mi yingiselela okay 015 ma ni twa maakatikulu i nhlekani ahe butwa mina minjhani pfukile minjhani pfukile mi rini n'we ni kombela ku hlamula ka ni lava ku vutisa ka mukhanselara hi ku yelana na leswi va nga le ku swi hlamuleni a ni ri va ri ku ve na tinhlengeletano endzhaku loko va twa ku van'wanyana va thoriwile swi nga fanelanga va ku susiwe lava nga thoriwa a dynamos ve ri lava nga thoriwa dynamos hi vona va nge le ku tirheni loko ri ku ni va twe kahle hi so loko se va ta vula ku va ala ku ya a tinhlengeletana ni loko va ta twa ku na meeting a dynamos ku thoriwa loku u thoriwe ku ri va le henhla ka swipimelo swa covid so loko sweswi ku ri ku na problem emugangeni wa va tsandzeka ku ya attenda ti-program leti nga kona a dynamos ku la ku twisisa ku lava va nge va thoriwini i ntiyiso kumbe a hi ntiyiso na vona va nga loko swi twalela le kule ya mukhanselara swa nkoka hi ya lava va nga thoriwa va thoriwe a dynamos ku ri na nhlengeletano ha swo ya se lexi ndlaku ku sweswiwa ni nhlengeletano mi nga ha lavi ku ya ka yona ku ve covid yi khome se khale nyana se hi ri ka hi tena lembe swi ndlise kwihi he butfet ahe papa mi n'wi twini president loko a vulavula loko a ku a ku fanele ku va ni ti-gathering moji why ni fanele ni ya attenda ti-gathering leti to ka ti nga ri nawini kambe xivutiso i ku loko mi va thola ku sunguleni a ku nga ri gathering loko e gathering ya ku no president a nga start a hi nga se nghena ka covid exactly i farini a ku from easter leyiwa a nga lavi ti-gatherings aneri mina lo ni tiva nawu meheneri ni nge yi ni addressa community kambe ku ya hi n'wina mukhanselara vanhu lava va tirhaku hi va lava va nga thoriwa ku ri na mani na mani hi swo sweswe n'wina makaneta muyingiseri wa mina ku lava tirhaku hi lava nga thoriwa loko ku ri na mani na mani a hi tshikeni swa tinhlengeletano no a ni lava ku yingisa kwalani ka ku va ala ku hlengeletana hayi hi ku tshama ni tshama kona kona malayeni mara hi ku ya leswi nga xiswona loko va ala ku ya tihlengeletana ni leti va vitaniwaka ku ri ku thoriwe ku ri ka nkarhi wa covid ku va na ku hambana ka marito hayi kambe na khensa swinene loko mi tena tlhelo rero kambe mhaka yikulu la i ku hina hi lava ku fikelela la ka ku nhlayo vanhu lava nga thoriwa hi va lava nga thoriwa ku ri na mani na mani ke hi ndlela yoleyo sweswo mingiselo mukana lona FM vona vakhanselara va muxaka lowu hi vo hi lava ku vo lava nga tiyimisela ku tirhela vaaki va loko ku ri na swiphiqo va vulavula na vo hi ndlela yaleyo ni pfuneni ku twisisala mukhanselara projeke leyi yi sungula rini Budipet Kalanga. Yes. You see, I'm very much disappointed, because a community valava service delivery, yes. Then minala konkisa service delivery am gangen leiva lava kuyo. Metatsungi ko loko ku fikelete magata ko ba mathekisi ba ko akufambe di patleria anir. Yes. Then seswa nyeni ari la ka masala ku mkombela ku minika project leyi ngata kota ku timova ta mathekisi va kota ku famba kahle then kula ku pheviwa patleria ra le ndzeni laha ku na mugodi wun'wana loko ku pfula yinini a ti swi koti ku hindza timova then project leyi ni tisele voho vaakatiko mantisisa aniri ya sungula rini a yi fanele yi sungulini already a yi fanele yi sungulini ene muganga yin'wana ku fanele ku tirheni sungulini hina va ri no a yi nge sunguli va lava ku ta stopa project how can they stop the project yi nga fambi ya mahlweni mina ni vula ku vanhu lava fanele va sungula a va sunguli loko ku ri ku ri na ti-problem
ta tilunghisa ku karhi ntirho wu ya mahlweni because i va mani lava nge va stopa project nako va yi stopela yini hi ye mani Khensani na vowa lavaya a nga na vo ti-group ta yena. Okay. Yeah. No, ni khomele ntani mani twalo hlekani. Okay. Pfukile njhani papa? Pfukile. Kenza. Ni kombela ku khomenta ka mhaka leyi vulavulaka Mukhanselara. Yes. Mukhanselara a va vulavuli ntiyiso va byela muganga. Ni nge ri ni mi byela ku ri Butthet loko vanhu lava hi vulavulaka hi vona ku ya ka siku na vona ku tirha a hi vona lava ku nga thoriwa HR Dynamos, a hi vona lava ku nga thoriwa 10 Amilcloof ku nga thoriwa 10 Antarantara. I vanhu lava va nga thoriwa tindhuneni before ku thoriwa steering committee. So munhu loyi a tholaka vatirhi i steering committee na facilitator. So leyi ya 20 nhlayo a yi tholangi hi xona steering committee na facilitator, yi thoriwe ku boniseni ku a ku thoriwe tindhuneni. So laha tindhuneni va kona van'wana lava vanhu va ngo lo byela ndhuna kunene ku mina ni hoxi kwalano ma swisisa. Van'wanyana hi lava a va faneke va nga va nkoka ku katsa na structure lexi nga nghena. Loko munhu a nghena aka muganga la ku va civic kumbe a langiwa ka ward committee i ri ni ya tirhela muganga swi vula ku ya vamberiwa hofisi swa muganga. Ma swisisa. A hi leswi a faneke a langutela ku i fanekele a dya loko i fanele a hoxa pasi ku fana na vanhu van'wanyana loko ku ri swa n'wi ku hoxa pasi a endli CV munhu a ya ku maketeni hi leswi swi nge kona ntirho wa swona loko munhu a lo tshama a tiseriwa ntirho a lo tshama hi ku ye i structure a hi leswi hi faneleke ku hi tirhisa swona swa ku fanisana sweswo ku na swona swa ku tala la swo hi ku a swi structure swi va a swi fanekelanga swi vuyeriwa la mugangeni wa ka Mandlakazi. Hi leyi ni nga va vutisa Mukhanselara kumbexani Mukhanselara a hi fanele hi tlhelela nyana ka ntsongo ka yona timhaka leti ta ku tirhisiwa ti-structure mi fike njhani ka tona hi ku ka vula hambi ku ri n'wina ku va Mukhanselara milo ti langa n'wina mi ku mina ni lava ku nghenelela swimhaka ta tipolitiki se vanhu ve nge hlupheki va hluphekisa hi mhaka ku n'we mi lo langa na va lava nga langa ku va structure xa yini ni hleketa ku na va lo langa leri ra ku a hi nga fanelangi hi ku hi mhaka ku vo va lange leswi se hi vo va rhangisiwaka mahlweni. Yeah, and then Butthet ni ya ka mi byela ntiyiso ane a hi nge tirhi la mugangeni aneri handle ka ku loko hi ku ri na swilo hi kota ku informa tindhuna aneri mantisisa aneri na metu ku lo tshamiwa hansi ku vulavuriwa a hi nge loko meyara a vulavurini a ku vanhu lava tirhelaka muganga aneri mi fanele mi va languta aneri hi twana ni timhaka ta ku ndhuna yi tisa tu ya swisiwana aneri va ta kota ku benefita laya aka project leyiwa aneri ende yin'wana ni mi kombisa ku va nge benefiti hinkwavo ka vuhoxi kan'we at the same time man twisisa aneri kambe mhaka hi leyi ya ti-structure ni lavaka ku twa yona ku hikokwalaho ka yini mi fanele mi ni khensa ku mehe ni xirho xa CPF loko ta project hikokwalaho ka yini mina ni nga xirho xa CPF na Morgan a nga ri ku nchumu hi nga yi ya phikizana xikan'we ku fana ku kuma ntirho yima ni mi byela ku swilo sweswo leswi mi vulavulaka hi swona loko a ta va meyara a vurini a ku lava va tirhelaka muganga munhu wa structure xa CPF ni mi nyika example a nga tirheli muganga i tirhela muganga se manjeke why hi fanele hi nga n'wi considera ku ri ku i tirhela muganga se swi vula ku instruction leyi ya ku vanhu ku langutiwa lava va nga ka ti-structure yi huma ka meyara hi leswi a nga vula swona loko a ku vatirhela muganga lava va nga benefiteki nchumu aneri ni nga mi nyika example va vulavula hi vanhu va ku tsala tibuku ta muganga leri va hola yini a va holi nchumu aneri va hola ku loko vona na vona swi va humelerile ematshan'wini ya ku va humesa ti-R5 ti humesiwaka ka muti wun'wana na wun'wana va humesi no a va humesi mara structure yima ni vula ku loko ku pasisiwa nawu walowo na yehe mhani yalowa i nkarhi lowu yehe a ri ka sankho aneri ene hi yehe a nga va wun'wana wa party ya ku implementa nawu walowe wa ku lava va nga ka structure ku fanele ku rhangisiwa vo mahlweni hi lero ku fanele ku va na leswaku 20 hi lero vana project yi lava 120 people rana yes se then ku tekiwe 20 wa vona lava nga ta sungula project and yima tlheni mi kombisa Butthet ku ri a swi vuli ku lava va fanele va nga ta sungula project liya va nga ta sungula project a vaakatiko i vaakatiko na voho why fanele hi nga va consider vona and at the meantime or at community yi benefiting yi na 100 wa vanhu lava va nga benefita and 100
se swi vula ku lava va 20 lava va ku va ri va yini va structure lava yeah, that's correct lava va ku va structure lava va 20 se and then hi leswi nga ku imani mi kombisa ku yeya loyi a vulavula kwalani a ku khanselela a va swi fambisanga kahle and hi yehe a nga ka PLC ku tsandzeke yehe a ku tsandzeka ku khanselela because khanselela was not involved there me tweli mukhanselara a hi nge swi heti nkarhi wu nga ta hi siya kambe mina ni tsakisa hi ku n'we minkarhi hinkwayo loko ku ri na timhaka ta n'we ma kota ku ta mi ta tiyimela a khensa swinene nkarhi walowo ni khensile buti Pet Khalanga ni vula ku the project will start as soon as possible loyi a nga ta ya a ya stopa that project ku yi nga fambi i ta fonana i ta hlangana na ti-consequences leti nga ta va ti huma aka mfumo ni vula ku leti nga ta va ti huma ka magistrate we can't tolerate on that and we need a service delivery here ne me tweli papa inkomo ni khense ngo buti Pet mbona siku ra kahle a khensa yo me ri hi landza va masipala a hi tshiki mani ku hi tshika ni ta twa hi n'wina hi n'we mi nga ta hi byela ku hi landza kumbexani n'wina mi tivaka swin'wana hi pfuneni mani mi thorisana swa swona mi fanele ni sungula ni va ka komiti ya structure xo karhi hi ku ni nga ta kota ku so hi so hi hakerisanaka xiswona hi tsombulaka swona a ni tivi a hi mi tweneni hi le ka 015 297 1855 hi ta yisa mahlweni nongonoko walowo mundoko DJ Matt ri tsumba na mina mina na famba tsumba na mina ya landzela na DJ Matt tata